Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha eshisa-ke ngizolo ngiza nazo ngizokufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Ukuze ungaphuthelwa izindaba njengamanje ukuthi-ke ungacindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke sonke-ke njengoba-ke sazi-ke laphana-ke udlula-ke emhlabeni kukasiqiniseko Velase obedume laphana-ke enkundleni enkulu u-TikTok-ke ubengumhlaziyi kamaskandi-ke laphana-ke ehlaziya-ke ama-albhamu nabaculi bamaskandi-ke laphana yonke-ke into obiyithintile nomaskandi-ke ubeyihlaziya-ke, ubedumile-ke kakhulu ku-TikTok-ke laphana-ke kungene ukuthi-ke usedlulile emhlabeni-ke izolo udutshuliwe-ke laphana-ke e-live kuwona u-TikTok. Bese kuthi-ke laphana-ke omunye-ke umlisa-ke ubhuti odume kakhulu uMavava Sikhakhane-ke laphana-ke udume unamabhizinisi udume ngokudlalisa ushameni-ke laphana ungene ku-TikTok-ke wabe sexwayisa izinsizwa laphana-ke exwayisa-ke abantu abaningi ngokumele-ke bakuqaphele-ke. Ungene wabhala wathi uma ngikufundela umbhalo wakhe wathi, ngizwela abazali bethu ngobuhlungu esibaziswa bona ngokungazihloniphi kwethu emakhaya. Balinde ifoni ethi ngiyifakile imali kuleli toho engilitholile, kuvela kufike ucingo oluthi sengidutshuliwe. Kodwa kube kungekho mpi elwayo noma yini esiyenzayo, asocabanga isililo esithi ubenzeni ngoba konke ukungcola esikwenzayo abakwazi emakhaya esizalwa kuwo. Angisho ukuthi ngimsulwa nami ngiyadinga ukuboniswa, kusho-ke uMavava waSikhakhane-ke laphana edlulisa-ke umyalelo ukuthi abantu-ke aboqaphela-ke izinto abazenzayo-ke laphana-ke okungaba yizo hlampe-ke ezingaba nomthelela ukuthi-ke kukhalwe ekhaya. Mina ngicela nama-comment section-ke usho uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani ngalolu daba-ke lolu-ke usebenze okulungile nje ungixhasa ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uyibe sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole zonke iy'ndaba ezintsha engizolobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke lona-ke ikhasi-ke leli.